Kristus sunga kongi tu zui nule pa ule naute tresim lungdam nala siang do pen Matthew lian nga aneu somle thumpan somle bukchang a hi tua sunga to pa Jesu na anung zui pi te thu ahil na gen te na to thu ahil na thui the hi aman bang chi hiam chi le no te in le tung chi na hi china chi to again te na le no te ina leitung khowang na hi china chi le khowak to again te na thui the hi nung zui pi te pen to pa Yesu nung zui te e te zong tu na to pa su nung zui te Christian te hi to mani na Christian te a zia ding pen chi le khowak to na gen te hi to hunla ya mi te na chi le khowak ki aman phan na pen na tel ma hi bangang hiam chi le chi pen chi ichi nak le al hi chi akithe a hi me alim sak to bet tham lo na awi athuk te aselo sak asyang tho sak te mani na chi a hi nak le bang chi om ding chi pen the hi te manin hi chi ina ki man na ane non lo chang ina bang chi yam pai ding khe to ki tuan chil ding to lo man ne lo hi na chi hi te mani na no te na chi chen to pa Yesu nung zui te tu ni na e te khat chia de na chi to ikibat ding akisam a hi na thu to pa sun gen hi chi ichi chang ina mi te lungdam sak ding al ding an kam lim sak ding to manin to pa su nung zui ichi na alung nem te lung nuam sak ding ada akap te he nem the ding thu man thu tak to gam ta the ding chi de na hi to mani na to pa su nung zui hina pin to bang om ke le ke man na ne lo hi a chi ma hi to te khowak to na gen te hi khowak ichi pen kho jing om na muna khowak apai chang na kho jing ten pai hia hi te min khowak kina na ken to mu sa hi tel mu sa hi siang tho sa hi khowak sunga om mi te lung nuam hi to mani na to pa su to ikizop changin e yo mom na muna a hoi lo na te be siang sak ding khowak om na muna kho jing apai hiat mang ma bangina to pa su nung zui te khat a om na muna to mun pen mun siang tho swak sak ding chi na hi kilem na mun chidam na mun lung nop na mun de teng akichin na it na a om na it na ina gwal azo na happy na ne na mun toai na dia ki samai hi to mani na tu ni na chi le khowa ki man phat na pen e te ni thei hi to manin to pa su nung zui te i man phat na pen koi chi om din chi pen e te ni thei hi to manin tu ni na anung zui pi te tha apyak ma ban e te zong tu ni na to pa su nung zui te pen chi le khowa te hi te mani na i om na muna event ipam te kyanga Christian ahinai lo Buddha te Muslim te kyanga Poldang te kyanga igam ta hoi na te bang chila ding yup na te bang che bangin te che bang ding chi pen i om ja to izu the na de na tunin to pa sunong hil hi ta manin hi to pa su hil thu te phokin ete in chi le khowak bangin i Christian nun ta na te i pai na i tun na i omom na muna tulai takina e hi pawa the zomi te na i tun na muna i pasian lian sak ding chi le khowak bangina i tun na mun pen mun siang tho iswa sak zo na ngin han cham ni nop sak na mun iswa sak zo na ngin han cham ni kilem na mun iswa sak zo na ngin han cham ni to ba hi zo nang ibyak to ba sianin emme mal khat kim cha to ke sam thpa dang pe ta hen na pi tak lung dam ni